Tangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlai officially Bohrokni Motha Swbaiwi Rwjakmani Saklaimung Rwkha NLFT financial NLFT ni mungai Khlaijagala Kaisa samung sitrate chanda Khlaimung Tangsalo Agartala Press Club o Kaisa Kokthum Panda Khlai o Saklaimung Rwkha NLFT ni president Bisho Mohan Debromate Bohrokni bodolni kubun adongrok Swbaiwi logi logi paithago NLFT bodol Swbaiwi Rwjakmani Saklaimung Rwkha NLFT ni president Bisho Mohan Debromate Upendra Riang Hastini Laibumao Maritang Ragoi Tangnai 4 September 24 September Day 30 September ni Shalmari Laibumao 2024 ni Okai Tham Shalmari Rwjaknai Borok Army NLFT ni Langma Chaumani Shalmari Hene Kerang Kothoma Hastini Tripura Rokno Shadin Tripura Hani Imang Phonongnai Sengkrag Rokni Paithak Nukmari Abahai Ongane Hene Imango Fano Wansok Manya Hastini Lukorok Dophani Chobao Busukse Kosok Khathoi Buksa Ongkha Kabangma Bumani Khuri Kamakha kabangma lukorongni nokhok kami sarwi khari thangnani nangkha kabangma lukorok ranai thangka kabangma lukorongni mokolni muktoi chaya nungya kari dophani chobani bagai hanai sala buksa ke rohor laikha rang pusate mairung somcho sanmung kaisa no aproti prasarokni khugo tobo phano phyogjak sitong ti prasarok hanai phiaba kebusia dophani choba aba haike langma ronani nangnai hanai Tangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlai officially Bohrokni Motha Swbaiwi Rwjakmani Saklaimung Rwkha NLFT Financial NLFT ni mungoi Khlaijaglak Kaisa samung sitrate chanda Khlaimung Khaktam Bakhakni Memorandum of Understanding signature Khlaijakmani yagolo Democratic Lamatei Simino Khlaijak Sinai joto samung Tangsalo Agartala Press Club o Kaisa Kokthum Panda Khlai o Saklaimung Rwkha NLFT ni president Bisho Mohan Debromate Bohrokni bodolni kubun adongrok Kokthum Panda o bodolni ongoi kok sanani thangai Upendra Deborma Saka Delio Khakte Bakhakni agreement o tongmani haike Financial NLFT ni mongoi Khlaijagala Kaisa samung sitrate chanda Khlaimung hanai Jotono na hambai sop notice o Swbaiwi media friends rono tini chini press conference ni main বিষয় হিকে post agreement যিনি খাইতাই দলনি ফিউচার তামো হনাই মন্ত্রী কক্থাইসা থাইনি তাবো চুক্তিনি সূত্রে जो Motha NLFT no তিনি হইতে disband বিলুপ্তি ঘোষণা করা Marong bising kui, ukurono sana muncul, Motha NLFT ni bungo, ini hoite, donation, jada, tax, tari, tungjongo, tamni ke June, September 4 tarik ni agreement ni lo, June awatai Khlaiwi ya June ko silai. Ibrasa lukurong bagai. Agreement ni bising tu jago Saklaimung tripartite agreement to abono bastobayan phaising se chung abono nansine jini silai pathamni joba chung officially dini hoite mothagiri dini 4 tarik no chung thak ai officially chung bisele ঘোষণা রিয়া dini ngaro bising tu o manaimu no chung dokorong buskamo Saklaimung chung Motha NLFT bini armed wing army jotono tini hoite bilupto kebo jodi Motha NLFT bungo rang buja khangu toke abo illegal nai oboido nai ebong India ni as per the rule of the country permissible ebong abo acceptable nula Raidan nute jemo abono sina tabu norong buskamo chung ko press copy chung draft hai timoto kisang porik nari sina English by Switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the government of India, the state government of Tripura and NLFT on September 4 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth,
no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier, in the name of NLFT, shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Normal tabuk sini na hingga tamu sini dah sini, apa jadi NLFT Swbaiwi. Normal tamu ni tabuk sini dah sih, pun organisasi kita tak ada ni. Apa hingga Kaisa legal legal process. Tentu NLFT insakal. Jadi dan Kaisa pun aku tu ros hina mana. Tapi dah perlu ya, cuma isa apa ni mana, cuma tapi perlu masalah. এখনো সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল থাকে সিলাই পাত হবে ও সশস্ত্র বানাই করে সিলাই পাত হবে ডেমোক্রেসি বিসুন্তি জেলমানি ও লামতু চুমাই তাবো ওমন দিসবেন খাইকা মানে ও করি খাতুইয়া যিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো সিকামনি আরো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুং Saklaimung Motha silai pathampi tai Khlaiwi. Party mungnete kabangma te prasharokni khawa ajaijak dalbidal songmung Kobondo phani bororok shimiya kabangma te prasharokno silai patham khlainai rokni yago nangkha batharjaknani silai patham toinai rokse karor-karorni package mano henke batharjaknai te prasharokni nogni bororokke tamo manai hwnoi dophani khoroksa suikorong saka sajaknai kok kabangma tongo suijaknai kokbo kabangma tongo fiaba sabono sasinai sabono khonaro sinai Dophani Zungjal Rokno, Dophani Manthai Rwjakmani Kokthum Rokno Honoi. Raja Khoragulini Shimi Pronamni Kokthum, Chini Khorang. Klumha, Jota Takum Korono, Ma Tripura Shondorini, Blessing Bakia, Ake Tripurani, Jota Takum Korono, Sanchu Moke, Radha Krishna Jewellery, 5th Showroom, Udaipur Central Road, 3rd October Integration Kyaunai. Chengai Rwjaknaro inaugural offer bo 3rd October ni simi 9 October jora. Avo offer tongnai 500 rupees off on gold rate. 375 rupees off per gram Rwkha jewelry purchase keke. Diamond jewelry so Rwjaknai 100% making charge off. Tay silver jewelry so Rwjaknai 10% off. Asuk bai bopaya ko tai joto customer ni bage Rwjaknai ro gift. Lucky draw 5 scooty tongnai tonang mayama chance ko tongo. Lamshogo joto no Radha Krishna jewelry duo grand opening khaina thangai tongo. 3rd October Udaipur Central Road nang joto na invite kiyo. Khulungka.